mbashimiye kuba mweme kudukurikira no kuba mwarakoze subscribe hano kuri Buwiz Live. Mbaye ikaze muri amakuru mu Kinyarwanda n'amakuru ari kuvugwa muri aka kanya. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB Dr Murangira BCR yavuze ko abantu 61 barimo abanyenganda bamaze gufungwa bakurikiranyweho kwenga no gukwirakwiza ibinyobwa bitujuje ubuziranenge, aho bamwe bakoraga ibinyuranyije n'ibyo baherewe uburenganzira. Ibi yabigarutse kwa kane Kanama muri uyu mwaka wa 2026 mu kiganiro yagiranye na RBA cyagarutse ku kurwanya ibiyobyabwenge bitujuje ubuziranenge mu Rwanda. Dr Murangira BCR yavuze ko mwiperereza bamaze iminsi bakora rijyanye n'abakora ibiyobyabwenge bitujuje ubuziranenge ryasize abarenga 61 bafunzwe mu gihe abandi bagishakishwa. Mu magambo ye Thierry Murangira yagize ati iperereza rirakomeje, bashobora kwiyongera kuko n'urugamba twatangiye rwo kurwanya ibi bintu ntabwo turi buhagarare kuko bizakomeza kugeza igihe ibifitiye akamaro abanyarwanda ari byo bigomba guhabwa umwanya muri iki gihugu. Mu bya nyine bakurikiranyweho bashinjwa harimo icyo guha umuntu ikintu gishobora kwica cyangwa gushegesha ubuzima bwe, guhanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 2 n'3 n'ihazabu kuva ku mafaranga 300 y'u Rwanda kugeza ku mafaranga 500 y'u Rwanda. Iyo icyo kinyobwa cyatanzwe giteye indwara idakira, igifungo kirazamuka kikagera ku myaka 20 kugera ku myaka 25 n'ihazabu y'amafaranga 500 kugera kuri miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Dr Murangira BCR yavuze ko mu bafashwe harimo abakoze ibyaha bifitanye isano no guhimba inyandiko. Mu magambo ye yagize ati hari abagiye bafatwa bavuga ngo bafite icyemezo cy'ubuziranenge cyangwa bagahimba kashe y'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro, mbega harimo amanyanga menshi. Uwamijwe icyaha cyo guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mimbano anishwe igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'ihazabu itari munsi ya miliyoni 3 y'amafaranga y'u Rwanda ariko itarenze miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu bandi bantu bafashwe harimo abigomekaga ku buyobozi ndetse n'abanyerezaga imisoro y'igihugu. Iyo uhamijwe n'urukiko icyaha cyo kwigomeka ku buyobozi uhabwa igifungo kiri hagati y'amezi 6 kugeza ku mwaka, mu gihe uhamijwe n'icyo kunyereza umusoro ahabwa igifungo kiri hagati y'imyaka 2 ndetse n'imyaka 5. Kora subscribe hano ukurikira amakuru abagezweho n'amakuru abavugwa hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye byo kwisi.